tariki ya mbere Ugushyingo 2023 na tariki 31 Ukuboza 2024 na amezi 13 yuje ari umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Frank Trosten Spitra. If you are in the defending position, what are you doing or how are you acting? That the strike. Niba uri mu mwanya wo kugarera urakora iki cyangwa se urabigenza gute kugira ngo rutahizamu atakongeraho? Ubwo ni ubumenyi bw'ibanze. Iyo mbonye rutahizamu utabasha gukoresha umubiri we cyangwa amayeri y'amaguru ye, bamwe bazi ko ari ugutera umupira bakiruka inyuma yawo. Iyo mbibonye ndavuga nti ntabwo narenganya abakinnyi, yewe ntabwo narenganya abakinnyi rwose, ndenganya abatoza bamutoje mbere. Abo batoza bakabaye barababwiye cyangwa barabigisha icyo gukora. Tariki ya mbere Ugushyingo 2023 mu nama ya komite nyobozi ya Ferwafa yabaye ari kuwa gatatu, nibwo abagize iyi komite bamenyeshejwe umutoza mushya w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ndetse banamenyesha abanyarwanda bose. Uwo mutoza yari Frank Trosten Spitra, umugabo w'Umudagi wari ufite imyaka 31, wari ugiye gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Si we wenyine gusa, kuko bemeje ko agomba gukorana n'abatoza babiri b'abanyarwanda, abo ni Jimmy Mulisa ndetse na Yves Rwasamanzi. Ni umugabo waje mu Rwanda bivuga ko afite aho ahuriye n'amasezerano ya FC Bayern Munich yaherukaga kugirana n'u Rwanda, harimo no gufasha mu iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, cyane ko yatozaga mu makipe y'abakiri bato ya Bayern Munich. Uyu mugabo yaje avuga yuko aje gufasha mu iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ni umugabo ibigwi bye bitivugiraga cyane bitewe n'uko yari yaranyuze mu makipe y'abakiri batoya, harimo n'ikipe ya Bayern Munich no kungereza mu ikipe y'igihugu y'Abadage bateje imyaka 16 mu 1998. Nta hantu hakomeye yari yaratoje. Mu 1999 yatoje ikipe y'igihugu ya Nepal. Mu 2000 yari yatoje ikipe ya Perak FA yo muri Malaysia. 2003 yari umuyobozi ushinzwe tekinike muri Yemen. Aka kazi yagakomereje mu ikipe y'igihugu ya Sierra Leone, yanagakoze muri Mozambique hagati ya 2009 ndetse na 2011. Yatoje ikipe y'igihugu ya Myanmar yabateje imyaka 15 muri 19. Hagati ya 2007 na 2009 yatoje ikipe ya Okanagan Challenge yo mu gihugu cya Canada. Hagati ya 2016 na 2017 yatoje ikipe y'igihugu ya Bhutan. Ekipe y'igihugu y'u Rwanda muri icyo gihe yari imaze iminsi nta mutoza mukuru ifite, dore ko muri Kanama 2023 wari umutoza mukuru Carlos Arusi yeguye ku nshingano ze. Icyo gihe Gerard Bichet wari usanzwe ari DTN wa Ferwafa yabaye umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, yongerejwe na Jimmy Mulisa ndetse na Seninga Innocent. Batoza umukino wa nyuma mu itsinda L ryo gushaka itike y'igikombe cya Afurika, aho u Rwanda rwanganyije na Senegal igitego 1-1. Frank Trosten Spitra mu ijambo rye rya mbere yaje ari umugabo uvuga yuko aje kuzamura umupira w'u Rwanda ugatera imbere, ariko ibyerekeranye n'umusaruro mwiza ndetse no kugera mu marushanwa akomeye kuri uyu mugabane Afurika ko atari byo byari bimuzanye. Yaje atangira mu ijonjora ry'igikombe cy'isi cya 2026, aho tariki 15 Ugushyingo 2023 yakiriwe n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe, ariko mu mukino wabereye i Huye banganyije ubusa ku busa. Naho tariki 21 Ugushyingo 2023 yakiriye ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo yatsinze ibitego 2. Ntawe uzibagirwa ibitego bya Mugisha Gilbert ndetse na Nshuti Innocent. Ariko mbere yaho ahamagara abakinnyi, yavuze yuko benshi mu bakinnyi bo mu Rwanda nta bumenyi bw'ibanze bafite mu mupira w'amaguru, ndetse yanavuze yuko abakinnyi b'Abanyarwanda bakina ngo dutere imbere twiruke, ngo ntabyo guhererekanya bari bazi. Ni nabyo yatangireho abigisha. 2024 yatangiye ajya gukina imikino ya gicuti muri Madagascar, hari mu kwezi kwa gatatu mu cyari kiswe FIFA Series. Yakinnye imikino 2, anganya na Botswana, atsinda Madagascar igitego 1-0. Amavubi atorwa nk'ikipe nziza. Mu kwezi kwa gatandatu hakomeje imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi, yagiye gukina na Benin muri Cote d'Ivoire, atsindirwa na Benin igitego 1-0. Yakomereje muri Afurika y'Epfo gukina na Lesotho, Amavubi atsinda igitego 1-0. Aho niho imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi yabaye ihagarikiwe muri 2024. U Rwanda rwongera gusoza 2024 ruyoboye mu gushaka itike y'igikombe cy'isi nk'uko byari byagenze muri 2023. Amavubi afite amanota 2. Icyari gikurikiyeho yari tombora yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika. Tariki 9 z'ukwezi kwa 7 nibwo mu gihugu cya Afurika y'Epfo habereye tombora y'uko amakipe azashobora gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2025. Amavubi yisanze mu itsinda C, bari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Nigeria, Benin ndetse na Libya. Iyi niyo mikino Abanyarwanda bari bitezemo ibyishimo byibura nyuma y'imyaka 20. Bumvaga yuko u Rwanda rwajya mu gikombe cya Afurika rutaherukagayo, ariko ntabwo ariko byagenze, kuko umukino wa Benin twatsindiwe muri Benin ibitego 3-0, tugatsindirwa na Libya i Kigali muri Stade Amahoro, yatumye dusoreza ku mwanya wa gatatu n'amanota 8.
twanganyije na Benin ariko twebwe tukaba twari turimo umwenda w'ibitego bibiri. Ikintu cyatunguye benshi ni uburyo ikipe y'igihugu y'u Rwanda yatsindiwe na Libya ikajya gutsindira igihugu cya Nigeria muri Uyo, bagatsinda Nigeria ibitego 2-1. Aha niho abanyarwanda bose batangiye gucikira intege umutoza nyuma yo kururuka bavuye mu gihugu cya Nigeria. Baje kubyerekeranye n'amasezerano ye, avuga yuko ibyo Ferwafa yamuhaye atigeze abishima ndetse yuko akeneye yuko yajya mu biruhuko. Frank Trosten Spitra yinjiye mu mpira w'u Rwanda ari mushya, gusa yazanye amashagaga menshi harimo no kwishongora kenshi, aho yagendaga nini bakinnyi bamwe na bamwe b'abanyarwanda akagerageza kwereka abanyarwanda ko umupira bazi atari wo wanyawo. Mu kwezi kwa munani avuye iwabo mu Budage mu biruhuko, ateje ubundi ngarutse mvuye mu Budage numvise abaperezida b'amakipe mu gihugu cyanyu barimo basaba ko umubare w'abanyamahanga bazamurwa ukagera kuri 12 kuri buri kipe. Icyambere naketse nuko bari barimo gukina, ndamutse mbibwiye abagenzi banjye mu Budage bavuga bati ndi kubabeshya ntibishoboka. Rero icyambere mugomba kumva, imwe mu nshingano z'ingenzi z'abayobozi b'amakipe mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi no guteza imbere umupira w'amaguru, ntabwo ari ukuwusenya. Mu kwezi kwa 10 Frank Trosten Spitra yarongeye ati birababaje harimo namwe banyamakuru mureba ibyavuye mu mukino, ndibaza ko mu mukino heruka ntabwo twatakaje, ntabwo twakinnye nabi, ariko kavuga ngo batsinzwe. Sinjya ku kibuga, abo bazajya mu gihugu cya Brazil cyangwa n'ahandi, tugomba kwemera ntabwo turi ikipe nziza ku isi. Niba tugiye mu mukino tuba dufite amahirwe yo kuwutsinda cyangwa se tukawutsindwa igihe twahatanye cyane kandi n'amahirwe yadusekeye. Frank Trosten yarakomeje ati niba utekereza ko uzajya ujya ku kibuga kuko urimo gutsinda, ntabwo ariko abafana babaho. Umufana ni wa muntu ushyigikira ikipe ye mu bihe byiza ndetse n'ibibi. Nshimiye abaje gushyigikira abahungu banjye, naho abandi simitayeho. Niba bifuza intsinzi bazajya bajya kwikinira za PlayStation. Mu kwezi kwa munani kandi yatangaje ko amasezerano afite azarangira mu Ukuboza 2024, adateganya kuyongera kuko yumva yifuza gusezera mu kazi. Uyu mutoza yagize ati nkigera hano bambajije igihe namara, mbabwira ko nshaka umwaka umwe kuko inkweto zanjye ziri kugenda zishira, ahubwo nakwishimira zigeze mu Ukuboza 2024. Frank Trosten Spitra waje mu Rwanda abantu batamuzi, bisa nk'aho amasezerano ye yararangiye abantu baratangiye kumwumva. Benshi bemeza ko igihe yaramaze mu Mavubi ikipe yari isigaye ikina ibintu bifatika ndetse ibitego byibura mu Mavubi bikaboneka. Ikindi yaramaze kubaka nuko byari bimaze kugorana kuza mu Rwanda ukahakura amanota ku buryo bworoshye. Gusa hari ikindi cyamuranze muri iki gihe, nuko atagiye yumvikana n'abakinnyi bamwe na bamwe bo mu Mavubi. Urugero ni nka Hakim Sahabo, Rafael Yoke, Maje Hakizimana n'abandi. Nyamara bigaragara yuko abo bakinnyi bose bari bakeneye mu ikipe y'Igihugu y'u Rwanda Amavubi. Umutoza w'ikipe y'Igihugu Frank Trosten Spitra intego ye ya mbere kwari ukugeza u Rwanda mu mikino ya CAN ya 2025. Ntabwo yabikoze. Imikino yo gushaka tike y'igikombe cya Shani yagombaga gutoza yatojemo imikino 2. Ari mu biruhuko mu Budage, imikino 2 niyo yatoje, asezera igihugu cya Djibouti. Amasezerano ye yarangiye tariki 31 Ukuboza 2024. Amasezerano ya Frank Trosten Spitra yarangiye atoje Amavubi imikino 14, yatsinzemo ibitego 13, yatsinzemo imikino 6, yanganyijemo imikino